leta 18 ubu kwaje graduate na expecting ishana nyina kuba kibanja nyina w'abana nagira ngo akaguze kibanja ekiyabiraguzire omikono ye bitu ngo cyumushija we yamusigire takakiguzaga no kwe kushaba ishentobo kwihaho bushuma ishe w'abana okuyafire twasika kuko batwazabona akusibura bashomo buragwa sakaye n'abakazaba babiri bagira ngo utariho mukazi n'umwe uri kwikirizwa guze kibanja cy'abana atakabanza kandi kati atagukiza kamuguze ati twikirizangana nanye nazo nicyo gukora namujyana tubwene ugenda kuri wagega abana bakata hino hisa hejo wazega kwizana abana bawe ukere isente twikirizangana nanye zina bine ngirenta nzikwirize niva nsikigizire nakwate mitwara twikizangana n'ikibazo mitwara 50 nakwate mitwara 27 nangwa na 38 abana nibagira ngo ishentobo agakoreso mu gishango bakaba bacero bato ngo bakuzire nibaza kufa nawe yabatabahire ekibanja cyabo ninkeme bundi nketano ntwizo nkenkomi 2017 ye twahikaho shwente biyangambire mu buzinyi kw'ikibanza twagarika nkomi 2018 shwento ansani yejo mu buzinyi kw'ikibanza ngoze iki umwaka wa 2020 nabwo twizaho shwente byatugambira ati ikibanza yuko akakinguza ikibanza cya mugisha cyona iki kiri cyona kutwingana turayinakimanya na mawude nakimanya na n'uguntu bakimanya cyabakazi bona bagira bakirete babona babete baza bateme bagira ngo amugisha kahaguze naka umugisha kahaguza nabakazi bombere baru ahatka kahaguza rero bakome cyita abo kwa iki kibanza cy'umugandya ndamba guzire kibanza kinakacu ndo watu ufite mikitoke ki no mutubagwe nanko gugukira gwakanyanza gugwekiro takubasa kumenye takahinduka oga omushuganisa wa polisi n'abantu atahire omushongezi bitu yashomesa ahakoroboragwa omuntu atakafire okwenda kukuma businge iwo muntu huriro shimekwa no kora ki no koroboragwa ahori bori hon kwenda kugira ngo family yawe ije kugira ki obusinge kori botakiriho konka wavuta otasigire buragwa no siga family yawe yazo mu kizibu cyo kurwanira ki ebanje nureba umushije rya mpwazwire mpari ai nisimi niyo mu mpano batakura ati nyenda zatampisha banje nani mbiha owahi kurajaka andi office yanyu byo byize bita byo byijwire mu mwene ishwe ryaha bana officer nichendo tuhamani mingi munonga ahabubu munyashana kiri kube munonga enshongezi tizihendire kurungi bitu orwakana esabite rukwija nubwo baragaruke kusitama nabebembezi abahiguru Gashakwa Juliet Charles.